أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdem šučuri čera samamari gospodare Allahe azza wa jelle. Allahe gospodare stvoritele jaračija tavavaya puno vasu si maškaral. Stvoriteli jaračija koja manuše ko najšuže obliko stvorija pa od ovako din islamu putija ime trunka imani po kalbi ukla. Salavatim selami bičalađi komaruman go peygamberu Muhammede alaihi salatu wassalam. Leseri familija ehli beyti, leseri amala o ashabija. Em sao manusha kula katrudilen peji ko sunyo dive ki praksa taneno Kur'ani emo suneti ko boron kaderi kawen Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalen kodini. Allah eseri zenea značamen resaja et tefsireja džiko enjavor dešu šofto ajeti. Ali angvadi ka počmino enjavor dešu šofto ajeti ko kratko kadamen znači godi anglav jeka ajeti duj so čerđav ili ajeti kota Allah azza wa jelle vačeri lenje. Vačeren, ako i tamo ahireti, samo tumenge osigurimo. Kaj tumenje problemi na ne, so onda omeriba naroden, ako čačipa e istina tumen vačeren. Pa nastavimo Allah je dva, a na ne omeriba nikate roden, sebe pe odova son čeren. Znači, kad te nastavina Allah fite čera, taro potomkija katarobenu Israelčanja kola živinena kovakti pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Sakla Kur'anska ajetija lenge i da ne objavime. O potomkija kola ale generacije palobenu Israelčanja, to jest ontane tarobenu Israil potomkija kola kasnije alema doresle pejgamberi alejhi salatu wassalam. Pa nastavino Allah azza wa jelle hem kavačeri koji njavr dešu šoftu ajeti وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Mu Allah azza wa jalla kakva Kur'ansko ajeti a tu kad i kelen ili pa kara kelen sigurno kaj on poputeren, pobarižena, baš o životo i siren, taro ja vera. Čak Allahemo kolendar, kola širke Allahe sečeren. Svako je klendar, taro potomkija, taro benu Israelčanja. Svako je klendar bi mangel, bi volini, te živini, hem hiljada berž. Ama penela, čak hem ke bja dobor dugo živini, ne bi odovao le kataro azabi, katare kazna fedurjani. Ola beršaso bi živini, čaka do bor put, ne bi ovel sebe pilejan di kazna do azabi, Allah esoro te durjani. A Allahi, buču kardi kela odovaso on čeren. Allah azza wa jelle, wala teđidennehnu, a tu olen kara ke, tu olen kadi ke, kaj on najbut o životu mangen, pa čak hem kataro mušrikija. Menđana kaj o mušrikija, tari Mekka, oni nema čerena, na ne ništa nego akaja dunja. Akava svetu. Ili oni ne girineno ahireti. Znači živim, o životu je. Soka živine, soka raket, soka ha, soka pijen, ili slična mare. Di savenge relafija od ovaka čovjek. Pa znači, maginate penen, akva dunja luko i si, hem javer sem leste, na ne. To je ke lafija ne girine na so, o ahireti. Pa on smatrije, kaj akate valani te uživinen, hem islije ke do manuš e dunja na kel, to je ke merev, kaj o te lesorosa završina. No međutim, nažalost, meribaja ništa ne završina. Emo te na neo kraja. Nažalost, u tetano hene so,
Од почетак, не за живото, чачутно почмино. Он се ова муша од ова нахарана. Па муша на верујнена ко од ова со почмини, него верујнена ко од ова со дикена. Од ова со дикена им ке основа ништо навреди. Па нажалост, бутита не ема вдиодла со битнена окоја со вредини, о ахирети, баш нешто сој безвредно, менинена и келафија о ахирети баш од дуњалук. Па понаудори платинена скупо цена баш ја клава. Кајта ни бари цена, оманушка платини скупо цена, те бикнел о ахирети е дуњалукосе. Ама Аллах Азza wa Jalla каква Куранска ајети, а туален кара кем, кади ке кај мангено мерибе? На, сова керјам. О живото манген. Ама керјам кај ни о мумини, ни о муслимани, о мериба на мангел. Само со е разлика и тани, со мумини, о муслимани, о спремини пе баш о мерипе. Не тани разлика. Ali, amen da muslimaja sa muslimaja pomijam ke osnova na volina o meriba. Na volini o studenti koja studirini o ispit, o test, ama spremini 50, ne? Pa gdje da amen muslimaja na volina, amen o meriba, ama spreminamen lesen. No Allah Azza wa Jalla, svako je klendar, bi mangel te živini 1000 beša. Svako lendar, ko? O potomkija katarubenu Israelčanja. Koja je ti javila haja. Haja, ako primetina, bud dosta lafje kalista. Bizo odredimo člen. Kada javila zondero kvat el haja, ma čerđam sve razlika kada koji klaf javila el ili navela el, ma čerđam sve. A kad te avela samo haja, on bi mangente živinen životo bilo samo životo, samo te živinen. Da li dva životo kao vel, životo katar ponižiba, životo talo iskušenje, na ne veze, on mangena samo so te živinen. A sad ka živinen načinela uloga. Razlika tamo mi muslimanja, on mangena te živine. Ама на свакој разно живото е. Муслиманот не живеек живото понижи баре. За разлика ленда, те пе хаја, било само, на неодредимо кова живото. Па значи дема те живинам, стар год само те живинам, па нека овело два да им живото понижи баре. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. Апоа чак, ке бија добор дуго беш живинен, не би одваал себе пи, он нам ги казнан до азаби те дурион. Wallahu basirun bima ya'malun. Wallahi bušu kardi kela od ova son čere. Mena kad te neli pomijam je buti. Koja je ti anglal so čerđam, kada ma čerđama džare, kada Allah Azza wa Jalla lenge vakeri, bačeren te ako jen znači od Allah su mislina kaj tamo ahireti od dženeti samo tu menje, a nahem ja verenge, hajdom da o meri be roden. Subhano, ked bihine rodeno meriba, pučja bili peravenje kando kuranska dokazija. Ma čerđam bi, peraven bi rušina. Pomijama kad te primer, baš je Ebu Leheb. Ebu Leheb, ma čerđam, naštijao islam i te primini čak ni sa munafiku. Da rodim te hovavi. Te ja Muhammed ke medik havča če preteljun, o Allah objavi, ja sura s tebe primande, ešhedu en la ilaha ila Allah, o ešhedu en Muhammed Rasulullah. Ja prihvatim islam. Naštijao da tečemo. Čak ni sa munafiku. Ma čerđam su Allahi ađahar odredija. Naka je Allah, neka sko nešto prisilija, ma čerđama kao. Jer kad ta greška halujba si, aha,
Па ако Аллах Аджади ще одредија ко кај каджал, ако Ебу Лехеб завршјапло, ангале се динди прилика, те перот пишмани, hem pandov дживдо, асура према олесте објавињат, века Аллах налети речерот, а бна каджарон да Аллах одредија ко кај каджал, со симаме бутија мени дело течерал. Со пеамет. O Allah kata piro apsolutno giandipa. Gianindoi sarko ka postupini, sarko soka cerel, hem samo drumo kabirini, Allah doa jar propishia hem odredia. Podolesa kate avela mengagiha. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أكيد بيجيبنا الهيرة دابش أشكالا منوشا ما نبيشاي وندي كازنا تدوريون Onda su lengve odredimo. Ti osnova, ona ne te prominent, nota ne savke. Na prominge pe lengere anglune, pa generacije ko ale ana te prominent pe ni on, ana ka prominent pe ni. Čiko studio dive, a mi pobijam kaj tano special narodu. Mentalno, hari, gođa te pena. To ne savke, da se pobijam i kam do sebe pija, kaj di kakaj tane manuşakula gođani sa soalan, Allah Azza wa Jalla najbolj pejgamber ali bi çalca. Pa ako na meningjalino dova soka menile. Hinan do manuşakula najbolj pejgamber ali ne aletaru Allah. Allah sabale biçali peygambere, pa no akşamina pelo, on već mu dargele, akşame o duj to resla alo. Peygamberi pa o peygamberi. Abo ona meningjepe. Ona veruje, ono uvek ne girije, ono uvek rodije, ne sad ima hana, ne sad, nikad nešto nije ne odgovorija. Penđadar plaća, kando bakti taro Musa ali selam. Pa lesu Allah hatetma hem ket biživinen. Adovor, bud dugo, hiljada peš, ono nako se pe pion so. Te spasinen pe kataro azabitari kazna. Allah si azvođeli. Nastavno Allah Azza wa Jalla koji njavno da šu eftatu ajetijem kao ačeri قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين. هو الله Azza wa Jalla kao kuransko ajeti bače koje dva dušmani Džibrilese, koje doa neprijatelj Džibrilese. A ovtamo o Džibrili, Allah esere izenea, mukela kotiro kalbi so o Kur'anu. Kase? Muhammed alaihi salatu wassalam. Kur'ani koja potvrdini anglune objave, kaj ta nečačutne, taro Allahi, sad putokaz, drumo, ne lijek, navigacija, eno bahtaloha beri baš o mini. O sebe pijam kava ajeti so Allah objavija, pomaj tamo dova, so alijek kupa manuša, taro potomkija, taro benu Israelčanja ko pejgamberi, hemne se vačerđe, ja Muhammed, kapučatu disostar, so nađanela nikoja ver, osim puna pejgamberi te i tano, ovo doa kađano. Pa puna men kapučatu. A te vačerđana men je očači pe o hako, čači pase pejgamberi hinan puna, a men amaro lafi tuke da kamen tuka sledina. Pejgamberi selam, vačerđani puna, pučen su mangena. Ali puna, dentu maro lafi obećanje, kaj palodova te odgovorio, kaj kamerinen. Amen. Da kamaru lafi situme. A on tenđardo kaj podido lafi nikad ne čerđeli. Uvek pa gledi. Nikad ko ugovor koja čerđe, nikada bešle kodova. A vape pučne pejgamberi ali salatu wasalam. Štar ili panč pučiva je kaver predaja. Znači kek predaja bešela štar pučiva, kek duito bešela panč pučiva. Ali kires tema čerđele se. O Ebul Qasim. Jari ne vičine radi. Ma demen haberi katar suno. Sad sovela od ova pejgamberi koja vara i tavel. Ili pa tu te nam do.
Едино пейгамбер саллаллаху алейхи ве sellem чели пума совена не серејача ама о калбина. Ангуно пучива. Дојто пучива пучена лебен Исраелчања. Обавести на мен пума кеда очаворо o bebe maksimi andaia copel cauvel murș acheda cauvel chai. Irino le sa sampuma ako e tekućina ili pa sperma kana kavi emanušnjakiri eronjaki džuljakiri tega ni penela o bebe maksimi cauvel murș a tena kavja sperma kataro murș tena kavja tega ni puna cauvel chai. Doito puci. Trito pucena le puna ja Muhammed obavestina le puna samo hajbe pese o Jakubi alaihi salam zabranija tena hal. Irino pejgamberi asana makeri puna o Jakubi pese kataro hajbe pibe zabranija te hal devako mas hemo tude devako te pio kavaj meso trin. Štarto puna obavesti na meni, da men haberi puna taro grmiva, kada grmim, taro grom. Puna sa samo dvajtano ikmeleko koje zadužimo baš oblakija. Puna ovi siljano vas nešto, ne od vas sad bić, sad puna pet, ne od ova, nego sad kad nešto ženo pomoške parčare o piškin, ne svoja so eke, i silje nešto po vas, puna doleo jurišini ili panela oblakija o teko te o Allah ne se naredini. A o glasu tarodova grmiba, puna je tamo o glasu tarodova meleko koje dužimo baš oblakija. A pa bešova kijer predaj. Kijaver predaja koja je tani pošuka pomini pesakava samo i kaldoj akava ando grmiba. Sakva ando grmiba, puna islamska linija je tamo znak pučiba, sirina. Za razlika je vera pučiba, ako on pučile, odlahi ne sakotan. A pazeno pejgambera i selam halali, kada god bi odgovorin lenje, palo son bile pučen, opirini len, hem bi dellen sovli. Te han sovli te priznajinen, da li tamo doa džahar, palo svako odgovorin. Ona na kilesten pučena. Ovo odgovorine, a pa doa havalen sovli. Dalo doa sovlenje vačerđa čačipa ilina. Pa mi vačerlenje sovli dava tu men ko Allah, ko te vrati, ko emusa se objavija. Pa zarem na ne, e Jakube se najman lohajbe o maska tarideva emo tudla koro. Maja, e pa penela upalo so nasvalilo, no pese zabranija e devako masteal, emo tud agarli, no vallahi agar, on makerena, priznajnjena kadua, čačipa, duito. No ako nakela opani, e muršeso, opani e džublako, tega ni puna ko muršem kaličinu prodat, a te nakla opani e džublako, opani e muršeso, te nakla gjale, tega ni puna ko čajem kaličinu pridaj. Agarli, no vallahi agar, čačipeva čereja. A u pejgambera i selam, palo svako je ko vas obila čeri, bi irinem bi bilo, ja Allah, tu svedočim. Svedok ovcov, kaj me prenosi nju. A palo od ova, bi počernem, a jarli kaj od ova pejgamberi, lesereja kasovena, a u kalbina, na jasi, tačno, čačipela čerđan. Olakana je njena kijaver verzija o panšto pučivo. Obavesti na mentaro melaiko koja tuče avelo. Znači ramenje melekostar so tuče objava avela. Irino pejgambera ali selam nema čiri puno dvajtano Džibrili. Ali selam o avela mange objava. Plana ne bi čado nijek pejgamberi.
а од Џибрили те наовелмаш како Аллах, емо тоа пегамбери. Смисла лесе објава, те преносини катаро Аллах, лесе те. Нахине пегамбери ки дуња бичалдо, а од Џибрили те наовел Аллах со лесе амбија доставија таро Аллах. Ела иринена, a cateu problemi. Toda e que haver, a não Ġibrili, provavelmente biberuina. A cateu problemi. Sabe qual é que na sua tchejan? Já te peodoa, a uma cateu problemi. Problemi é o meleco Ġibrili. Ma toda e que haver pegamberi, doa meleco, não é problemi, ama puma. O meleco Ġibrili. O puma aveva borbaia. Aveva ratența, luftența, aveva azabența, kaznența, oftano grubo penamo, oftano amaru dușmani. Apalo acaba, o Allah objavini ca Kur'ansko ajeti. Ema vače, koji dușmani e Ģibrilesi. Pa on puna la esere izene, ako tiro kalbi mukela so o Kur'an. فإنه نزله على قلبك أو جبريل الله يسري زليا مكيلا لك كتيرو قلبي والله براتيني بكاسي بيغمبرس مكيلا القرآن كتيرو قلبي Prenusim pe Enes ibn Malik, kada u Resula sallam ine tikno maksimi penjardo, kada cela pe se ine avrial, uma alo Ģibrili. Per avviare Kippur, per avviare solo Colin, i calviare solo Kalbi, per avviare solo Kalbi con due dilimi. Cigale co ectaso zlatno, togiale zemzemea, e mi calviare ticno sarkotor, e grudva. Hema cergea până kvaitano kotor taro šeitani. Hem ulavgiale taro Kalbi. A Paulo doua, penjador care o șeitani, Resul sallallahu primio islam, ne solo șeitani ulo muslimani. Ili pa koji aver značaj, aveva kuma mehinum lesta rahati, katar pero șeitani. O hadisi šete čitini pe kodui načinja. Kaj primijao islami, esleme, a ako čitini pe eslemu, mehinum lesta rahati. Osovdita ne, samo uvijek slovo je menija kredi. Nezavisini emanate ulavena po islamska alimija sarko samo način čitini to hadisi. Ako čitini pe esleme, onda puna pe šeitanje pegambere soro prihvatio islam. Ako puna pe eslemu, o pegamberi puna korkori pe se vinu nestar rahati, na kila mazijani. Ama ako su i penjador kaj lesoro šeitani prihvatio islami, pa puna Lena govorini samo ko hajrim ko šukarnili. Pa tega li puna po Ģibril, ali sam pale i ringja pegambere soro kalbi kothan, ko kolin, e puna sigja. Pa červe Enes ibn Malik puna amedi klum o trago ko pegambere soro kolin, sar keda jane pa operacija monuške sigja. Hem di klum puna sar sačova čak le siri odja erana. Pasar tikno maksami pegamberi, lesoro kalbi tovela ko Ģibrili alaihi salatu wassalam. Toja lesoro kalbi sar tikno maksami, te bajrol maškar ko manusha čisto kalbea. Hem ket ka bajrol manusha te janen le sar najšukar. A kada već ulo pegamberi, ulo bičaldota Allah počmija e objava, pale prenosim pe Enes ko te vačeri kaj ove buzer vačerđa. No alo Ģibrili alaihi salam e pegamberes pravdilo krovi kataro čer. A hulislo Ģibrili palem penela, duj to dron, prajale soro kolin, i kalgjao kalbi, o kalbi praja pale ko duj kotora, a palo doa, togjale palem ko zemzem panin, hemena ek zlatno sahani, ek zlatno posuda, čaro tanjeri, hemena ko kalbi čorđa kolesoro, hikmeti hem jamdipa, to jest hikmeti hem
imani. A palo do apale panlao kalbi, sastaviale, cocolina Andrei rangiale, entegani puna lelale tarovas, emlea pogiacai. Cu miraji. Iar geaua nastavim za čo hadisi, to objasni taro miraji. A sa kawa cerela ko? Meleko Jibrili. Pa puna mu kemale ko to kalbi o Kur'ani. Ko? Niko aver negoli o Jibrili. O Jibrili. A veumi baneli ko meleko itano imansko šarti. Obavezno. Manuš je kemeleko samo te girini, ovna štite ovel su muslimani. Eta ne šarti, a uslov, to je muslimani ko prvo da mora tvori neko Allah. Amen tu billah. Pa vela tu ke te veruj nekaj. Odvaj naštije što ađarte na kavem te mukete ne obratine pažnje. Mora. Sa su načeraja razlika ko pegamberija. La nuferriku so. Sa su načeraja razlika maškar ko pegamberija, našti čere razlika. Ko meleke ne našun, akava meleko maje na sviđini peo. Ali nakava lenje kaj na sviđini peo. Pa je ne lenje samo izgovor. Jer on celo život je ne sami rupa rodena. Kaj šaj ta starempe, ne samo razlog, samo eke mate oven kodova. Jer on dža je. On te prihvatije. On mora ti čerempe kodova. A on nam gleda. On nam gleda. Kad te pomimo o kalbi je pegamberesor. Pomimo o kalbi je pegamberesor opravalen se bepi kaj tano o kalbi tan taro ihlas. Talo. O iskrenost te manušesoro naštio vel nigde osim kalbi. Ko kalbi resor. A o kalbi pe tano o krali taro manušesoro telo, resoro trupi. A palo akava o Allah nastavini koji njavar vešo to ajeti hem kavačerenja. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هو كوي دشمني الله هسه هم نسر ملكونجي ديكنا كان pomimo ملائكة bategani nastavini هم هو نسر پیغمبرنگي pa nastavini palemo duito puti pomini o Jibrili hemo Mikaili. A puna ceea ce pase e saptengei tano o Allahi so dušmani. Pa koji kao vel dušmani bilo same pegambere se, bilo koja pegambere. Îmi zice no Allah, că te e drum pomia melaika, se tine la tu men kane aduwa lillahi wa melaiketihi sau melaikia. Au duit o drum posebno Allah, pazim sau hikmeti, naglasit, acqua o melaiketihi o astare me Jibrile, me Mikaile, savene. Ali posebno puna, Paulo su pomini e peigamberel, pale pomini kas. E Jibrile, e me Mikaile. E puna, koji lenje dušmani kao vel, pa ceea ce pase lenje i tamo dušmani ko? O Allah. Pa che, ko pas nu puti subhanallah. O manuș teleu pese sa dušmani kas. E Allah. E ma mena qua pomijama, ko denatu men godin. Mnuna tređam kao benu Israelčani. Ona je neden problemi. Nije Musa, nije Muhammedea, alihi salatu wasalam. On ni kasan, on direktno je neden problemi kasan. E Allah lengoro problemi tamo, e Allah a to Allah azza wa jel denen do znanja. Koji dušmani akalenje tamo, dušmani mani. Jesu Allah azza wa jel koji kaže tam guno sobno, kad bi živinenda, a do bor dugačko baro životo, ando hiljada već, on palja di kaznan do azabina ne te spasine. Dobro, inša Allah, kad te kaže čova,
a calea je testa hari poopširno koja veliko koka čera. Ovim sa ste ko sabari, Allah te dopin sa koje hajiri, Allah je moj natala pa bešiba, šukari pa ko jeumul kijama te dikha, Allah za žet kravame ko šukari muslimanja tova, imanlije, ki leste, modinite prihvatina, jer sam se ovo zadovoljno, a na menge sa kao govorim, to je tamo bud bitno. Sam jedno će džam, Allah meni doje u kitabi, u stvari meni je bučako, a nije odgovorije. A znači, dikle od dini tu skladinen premalo peste, a na pest premalo dini. Ova kad imam dete, razlika maškara mende i mende. Amen trudina je, amen temenina te promina, tu skladinamen premalo dini islam, a na nikako o islamite prilagodinale premalo amen da amen sad kad govorimo. Ovo je sa ste, Allah svako hajri tu mengete del, wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.